Yes, katonye tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba mugisha, kuri twumva masaha ya nimugoroba mugisha, kuri twumva masaha ya mu gitondo umugoroba mugisha, kuri twumva masaha yo kugicamunsi biraza guterwa n'ukuntu ingengabe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 13 z'ukwa 4 2025. Mutalamu bari bamaze igihe rwose bamutegereje. Bwana Karemba Aimable, umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Bwana Moses, umugoroba umugisha ku bakunzi ba Dunia Nikote TV. Ozi impamvu ndi bugutunge microphone ebyiri nuko kugeza amajinga nzi neza kuzanya makuru ugomba gukubita icyitwa indangururamajwi tukaguhereza. Indangururamajwi turazikubita turazishwanyaguza. Bwana Moses, ni ryari wigize ubona nzana ishusho imeze gutyo kuri kumbona? Ariko none wose ni nete wambaye rwose nazirebye neza numva rwose. Oyi byari nete aya n'amaso ndwaye maze iminsi nembera mu Kirundo, nagiye Bujumbura, nagiye Cibitoki. Ahubwo Bwana Moses n'abakunzi ba Dunia Nikote TV nibashimira Imana ko ngarutse amahoro. Nka data bari bakwivuganye ngo bari banyivuganye. Nukugenda wagerayo ukagerayo ufite indangamuntu y'u Burundi ugahisha yuko waturutse muri kino gihugu cyangwa handi. Tayari bakimara gufata amakuru batavuga ati haduye yahageze igihugu cyafashwe. Yes, birumvikana rero tugiye kwa twinjira muri byinshi bigiye bitandukanye ngira ngo tugene tubiva imuzi n'umuzingo. Abantu bari muri Korine Munanira, abantu bari muri Korine Byatongo, abantu bari muri Korine Murangala, abantu bari muri Korine Mujejuru, abantu bari muri Korine Kiniza, abantu Kinije, abantu bari mu makorine agiye atandukanye Cibitoke, Gitega, Bujumbura, Ruyanza, Kirundo, abantu bari Ruyigi, Gasorwa. Turabasuhuje bose. Sorry youth kabisa. Abantu bibereye mu bice bya hano Kigali mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Uganda kwa Yorika Guta Museveni n'umuhungu we General Kayine Rugaba. Abo turabasuhuje. Abakunzi bacu bahereye mu bice bitandukanye hari ya Tanzania, tukanyarukira Kenya, hanze Afrika birasirazuba, Mozambique bariyo, ahitwa Malawi bariyo, na Zambia, Zanzibar kure hagatoya cyane ni nka hari muri Tanzania, ariko buriya ntago tuhabara kuko ari mu kirwa. Yego. Naho bajyango ni leta yigenga. Kuko naho nagejeje gutembererayo hariyo ingeri zose. Yego. Abarabu, abazungu, abanyafrika bari ntago mbabara nk'abatanzania. Yes, birumvikana rero ngira ngo tugiye kwa tubyinjiramo, ariko mbere nambira abantu bari mu ntara gatatu diaspora, abantu bari Canada, abantu bari Irgota Masimbi rwose, abantu bari mu Birigi ndetse no Bufaransa, abantu bibereye ahantu bita United Kingdom muri Zaziya. Nabo turabasuhuje. Aziya za Oman, za Qatar rwose tubahaye saliyuti, tuzanye cyitwa makuru. Yes, birumvikana naho ngira ngo tujye kwa turebera hamwe imwe muri operation idasanzwe yakozwe mu kanya gato gashize, ariko igakorwa mu buryo nakita ko buri mu bwenge bwinshi, ikaba ari operation irageragezwa na Red Tabara hano mu mujyi wa Bujumbura. Yego Bwana Moses, iyo operation turayinjiramo na operation naraye nkubwiye ni mugoroba, nti operation uyi breaking. Yes, reka manze nyibwira badukurikiye, kamanze nyivuge no kuvuga ngo bimwe mu byo wambwiye harimo icyitwa guhangana gukomeye muri CNDD FDD, abitwa banda kugarika ndetse na bareveriyo kuri yo twamaze kumenya amakuru yuko bashaka kwica Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugore. Nabyo turaje tubikomaza amakuru yuko Evariste Ndayishimiye atakigaragara mu ruhame rw'abayobozi bagenzi be. Yego, ayo nayo turayinjiramo neza. Tujya kuvuga byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko icyo usabwa nta kindi hano kuri Dunia Nikote TV ni ugutega amatwi kugira ngo ugezwe amakuru. No kuvuga ngo turaza gusimukira ahitwa Cibitoke, nimba arageza Cibitoke, ikijyanye n'imyitozo ikomeje kugenda ihagaragara idasanzwe y'imbonera kure, ndetse n'abanyamurenge bakomeje kujyanwa mu gisirikare ku gahato cy'u Burundi. Ibi byura bivuga uti ku ruhande rero rwa Cibitoki Bwana Moses? Cibitoki na gace bundi kara agace k'amahoro. Duhereye no mu gihe cya mbere y'umwaduko w'abazungu baza hano muri Afrika cyangwa se baza mu Burundi, dore yuko Burundi n'ubundi byari igihugu kimwe n'igihugu cy'u Rwanda. Agace ka Cibitoki na agace kari agace keza, na agace abaturage babanye neza basangira buri kimwe, agahiye na kabisi. Ariko Cibitoki ubu ngubu Bwana Moses ni Cibitoki umuturage akubwira ati ngewe ndashima Imana ruko naramutse sinzi niba ejo nzaramuka. Birumvikana hagarira aho gato
ubwo aho ngaho duhita dukora icyo bita cut off kugira ngo tuze tubibahe mu buryo burambuye. Ahitwa i Bujumbura hano ku kibuga cy'indege hari ikibazo gikomeye kugeza amagingo y'amakuru ndimo ndakira nuko inzego z'umutekano ziryamiye amajanja yuko isaha n'isaha wamenye ko ngo hari umusirikare wa M23 kugeza amagingo ariko ntibari bamenya nimba ari wa M23 cyangwa ari uwa Red Tabara ngo bafatiye ku kibuga cy'indege. Ariko bwana Moses mbere ubundi nge ntago nakundaga Red Tabara. Dore impamvu ntakundaga Red Tabara nigeze kuganiraho n'abaturage bahariya mu Kirundo turi kumwe amaso ku maso, ntago ari inkuru nakuye kuri social media cyangwa nabwiwe n'abantu bari kure yanjye. Nganira nabo ndababaza nti iyo mwumvishe Red Tabara mwumva iki? Ati twebwe ikintu twumvishe tubwirwa na president tubwirwa n'abanyepolitike bakino gihugu cy'u Burundi nuko ngo Red Tabara ngara abasirikare b'abarundi ngariko bari bakeya bakongererwa umubare hagashyirwamo n'abasirikare b'abanyarwanda kuko ari bafite imyitozo myinshi ngo abongerere ingufu. Nza gusanga ibyo ari ibyitwa psychology y'abanyepolitike bakira gihugu cy'u Burundi bashyize mu baturage kugira ngo abaturage rwangano rwa President Evariste Ndayishimiye afite igihugu cy'u Rwanda bitewe n'iterambere bitewe n'ibikorwa byigaragaza, noneho ba baturage rebe nibuza ko izo propaganda zabajyamo neza 100% nk'uko abishaka. Nza gusanga icyitwa Red Tabara ari ikintu gikwiriye gukundwa. Utigikwiriye gukundwa gute? Yego. Ejo bundi hari abaturage hariya mu Kirundo bafashe ngo bakekaga yuko bari bacumbikiye Red Tabara. Mikoro nasigwa ebyiri. Bafashe bakekaga yuko bari bacumbikiye abantu bakomoka mu mutwe wa Red Tabara. Abo baturage barababajije bati ni iminsi ngahe mumaze mucumbikiye abasirikare ba Red Tabara? Yego. Bati ntayo. Yego. Ko dufite amakuru abaturage ati bimenyetso babajyana muri gereza. Naho ni mu mbuto nahandi ngira ngo rero bwana Kayemba ariko aho ndagira ngo twashinga gati twongeye tugashingure tukamanika nubwo kukamanura umuntu abanza guhagarara aho ngaho. Biravugwa yuko abo baturage bose impamvu bakomeje kurenganwa n'izangenga bitekerezo z'ivanguramoko ziri kugira gutya zikagirwamo uruhare na President Evariste Ndayishimiye n'abanyapolitike bamushyigikiye. Ariko noneho kuri noco bitewe n'amakuru dufite ubanza twanje tutari twabwira n'ipfunyampfunyi cyangwa se muri make impfunyampfunyi zagiramo hagati tugahita tunayinjiramo bitewe n'uburyo rwose yana karada akabingo gaseko n'akeza bitewe n'amakuru dufite kuri no mugoroba twaje. Ariko bwana Moses nje buriya maze iminsi ntemberera muri kira gihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi abarundi benda gucika imirundi kubera kwirukanka imisozi kubera abanyepolitike babi n'abarundi bari guhunga. Oya reka tutari twajya muri ibanzi here kuraba ufata umugabo ndakugayika ufata uyu mugabo Reverend ndi kuri fata witwa General Prime Nyongabo ufata uyu mugabo ngo ni Evariste Ndayishimiye fata ababanda daye fata abarundi benshi bagiye batandukanye by'umwihariko bagiye bagaragara mu nzego za abandi ngo babyiringira Evariste babyiringira Evariste noneho amakuru mfite nuko ngari mu byaro wa President Evariste Ndayishimiye Send the evidence no kuvuga ngo ikintu gihari ngira ngo maze iminsi ngana n'abantu benshi hari umuvandimwe ariko kare wambaje ngo hari nimero ufite ngo y'abantu bari mu gihugu cy'u Burundi ndamubira turafite drone mfite hariya ati nta zindi nimero mfite. Ariko njye hari umuntu wamamagaye arambaza tuherereye ambwira ko ari mu Rwanda ni umuntu dukora akazi kamwe. Ndavuga ni wasanga ashaka kumvyonda telefone nyikuraho nikomereza akazi kakazi kacu ntago biba byoroshye. Ndabona hano ari umuvandimwe nari kambyonze nanjye namuvyonga ntago yanyica nk'inuza nk'umusivili reka aho yansanga hano itondereba. Aha turi Bujumbura unsabere neza ndi kubona nabibona turi Bujumbura mu kanya gato kwisa 12 ibyo bijyana na ya nkuru
yuko nyuma yuko M23 ifashe agace kitwa Sanje kari ahitwa Uvira, igisirikare cy'u Burundi cyohereje abasirikare bagera ku 600 ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi, hafi y'umupaka w'igihugu cya Kongo uhuza n'undi gihugu cy'u Burundi, kugira ngo bacunge umutekano w'igihugu cyabo, kuko bamaze kumenya yuko M23 yafashe agace kitwa Sanje na Remera igiye guhita ihereza inzira Red Tabara. Urakoze cyane. Ibi rero ahantu bihuriye neza, bamwe mu basirikare muri izo bato zagiye, umuvandimwe arambwiye ati narindi Bujumbura mukanya kwisayisa, ndabona bitanditse neza, ikirundi kiba kigoye, kwisayisa 8 n'iminota baca barunjika baca barunjika. Urabona abana nago tuzongera kuba twabazinyora, kuzinyora n'ubwo ngo ntago twabihisha. No kuvanga izi nkuru kuzizinyora ku ruhande rwabo nta kintu byabamarira, bagomba kuzitubwira tukazipurekinga bikazana abandi barabimenye. Urabona yuko barimo baranungika n'abandi baciye Bujumbura, imodoka 1 2 3 4 ndabona inyuma harimo n'ifite ibyo kurya. Urabibona, ariko nubwo ibi byose bica byaturwa na Evaristo Elias, abatumvikana nawe bakunze kwita Sendagara, Sebarundi, harimo bracket Sendagara, ariko ni Sebarundi. Uwo ni umurundi umuturage we. Ibyo ni ibintu bigaragaza yuko n'abarundi bamaze kwanga buno butegetsi. Ntago yibarwa, ntago twayisoma yose, wenda tuzanayisubiramo mu yandi makuru. Oya twanabisubiramo. Urabona ibi bintu tugiye kubisoma bwakira bugacya, ariko abarundi bafite ikibazo we. Ariko abakunzi bacu bajye batwumva neza, ntago ari ukwanga Evariste Ndayishimiye, nta nubwo ari ukwanga igihugu cy'u Burundi, ahubwo twebwe icyangombwa nukuvuga ibihari. Igihugu cy'u Burundi gifite amatora muri uyu mwaka y'abadepite, kikagira amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2027. Aya matora yatangiye kurwanirwamo n'abanyapolitiki bagiye batandukanye, baraza kuyikuramo. Bwana Moses, baraza kuyikuramo. Bwana Moses, ndabona icyitwa systeme ya politiki iri gukoreshwa muri kino gihugu cy'u Burundi. Ndabona uwitwa Evariste Ndayishimiye ukuntu abanyepolitike bamukanuriye, ndabona ubwo bafite ngo amasaha menshi arayamara mu mvumo, ndabona ubwo bafite ahindura abasirikare bamurinda. Nkabona kino gihugu ahubwo intambara twabonaga muri cya gihugu cy'abaturanyi, igihugu cy'u Burundi nicyo kigiye kwama ibibazo bidasanzwe. Oya, igihugu cy'u Burundi gishobora guhura n'akaga gakomeye cyane, yenda kuko umwihariko wenda wino ntambara yo no mu gihugu cy'abaturanyi hano hirya Kongo, yego, itandukanye cyane n'intambara yo mu gihugu cy'u Burundi, kuko cyane popularité 70%. Biravuga yuko abanyepolitike begamiye ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye, uretse bakeya muri banka 30% bagaragaza yuko bari kumwe nawe 100%, niko nabwo bikavuga yuko ari baba familiye be ba hafi. Ngira ngo nakubwiye witwa Byiringiro Evariste, mubyara we wiyometse ku ishyaka rirwanya ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Yego, ibyo bigaragaza iki? Bigaragaza yuko iki gihugu cy'u Burundi igihe gitoya aya matora ataranaba, muraza kubona umuriro waka. Apana no bya bindi ngo Red Tabara yarashe, apana ngo Cibitoki barasema abasirikare 2, apana ngo mu Kibira abasirikare 300 ngo bazabakubise. Muraje mubona ibiba mu Burundi, ariko mazimisi mbona bitegura nabo, ariko nihanganisha n'abarundi bakomere cyane, Imana irahari. Bakomere cyane, Imana irahari. Mazimisi mbona bitegura rwose ahitwa za Kibira, cyitwa igikoresha abaparakomando, bamwe bita abaparakomando, baramarukira mu ndege ati hwahwa hano za Cibitoki. Imyitozo irakomeye ubu ngo imyitozo noneho Bwana Moses igiteye agahinda. Imyitozo iri guhabwa icyitwa urubyiruko rw'imbonera kure, babita ngo ni batoto ba Badirisho. Nuza imbonera kure ni batoto, ngo ni batoto ba Badirisho. Ese nabwe icyo Giswahili ni icyahe, ni cya Mozambique, ni cya Tanzania? Twebwe turi batoto ba Badirisho we. Acana na wazo, cana matatizo ngaho da.
ni naje mfite indangamuntu y'Uburundi natekenitse icyitwa ripoti lisasi n'amagero hariya rwose wabaga urimo yikura neza cyane maze nzasubira mu Burundi ra uzasubira kuko buriya hariya ripoti lisasi n'amagero nzasubirayo ibikenewe ndakurahiye nigaragaje kuri kamera twajyaga tuvuga amakuru ntaragerayo nkubwira ni ngenda ashaka kwigerayo ibintu bambwira urwo rusaku rw'amasasu rwavuzwe Bujumbura ndebe koko rwabaye ariko icyo mbona umuturage arashima Imana ko yaramutse amahoro. Aha. Yes, birumvikana ibintu bimwe mu bintu bikomeje kugenda abiteza ubwoba bwisha abaturage ngira ngo Bwana Karemba Aimable uyu mugabo nimba marigesha uganira n'abaturage uwitwa General Guillaume Bunyoni ari muri gereza na n'ubu numwe mu bagabo batavuga n'ubutegetsi urumwe uzi kuntu buriya Bunyoni buriya afite inshuti nyinshi z'abanyepolitike muri CNDD FDD inshuti nyinshi cyane kuko uriya mugabo afite politike yagutse ama influence ye ni yayande yoti njyewe revolution nshaka gukora ni revolution yo gushyigikira buri muturage ntarebye ku bwoko kandi ntarebye kuri domaine imwe ngo nite ku burezi cyangwa ku buhinzi gusa ahubwo nshaka kuzamura inzego zose z'igihugu cyanjye abaturage bakabyumva neza yego no kuvangura uyu Bunyoni ari marahigwa n'ahari n'ahafungiye mbega umunyapolitike wese utavuga ubunimwe n'ubutegetsi buriho bwo witwa Evariste Ndayishimiye wese bikanavugwa yuko yaragiye kwicwa ibihugu byo murengerazuba bw'isi bikabyitambikamo sinimwe sina kabiri sina gatatu uyu Bunyoni bashaka kumuhitana ariko Imana igakinga muri gereza niho bari bagiye kumwicira na mbere yaho twarabyumvishe yuko umutekano udahagaze neza ariko akigera muri gereza abanyepolitike b'igihugu cy'u Burundi batekereje kumugira gutya ngo bagire gutya nyine babyita ngo ni dorogoshe duruwace mu rurimi rw'abanyamakuru bamudorogoshe nyine bamurangiza ariko byarabangiye ngo hari igihugu kimwe cyo mu burengerazuba bw'isi gisa naho gisapotinga uriya mugabo mu buryo bw'ibanga akaba nayo mpamvu ubona abamushyigikiye bakomeze kuba benshi. Yes, birumvikana ngira ngo ariko ku bahanga bw'ibyuma bitewe n'amakuru dufite amakuru yo hari igihe dushobora kuyajyamo tukageza nejo muze kuturebera ku minota muze kuturebera ku minota rwose nyamuneka kugira ngo ibintu bigende neza mu buryo mwese cyangwa ubundi ngira ngo Bwana Karemba Aimable ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi rwose bitangazwa. Tugaruka gato by'umwihariko hano za Kibira ni Kibira kugeza amadinga gikomeje kugenda ivugwamo byinshi tunagana ku musozo. Ese Kibira ni igice kigitorezwamo na bakatanyama ku ruhande rwa Katanyama cyangwa se FDLR cyangwa se n'abasirikare b'abarundi baracyazanwa mu ishyamba ryo mu Kibira. Gahunda ihari ni uguca intege Red Tabara. Umunsi birishize narakubwiye nti aya makuru ntago waya breaking uri wenyine ntago yakumvikana neza. Reka tuzaya breaking turi kumwe muri studio turi babiri. Mu Kibira hari umuvandimwe wanje rwose ayitwa Fiston ariko irindi zina rye ndarizimije batamukurikirana ba Fiston mu gisirikare cy'u Burundi ni benshi. Uyu rero Fiston